fia ai. Pea koe aho ni ai aho tapu, ka koe sapati whakaosia i mahina o noua o e tau. I he polokalama o e aukai whakafonua, ki he tau koe ni koe kumiiwi, ki he whanonga anga ai whanua, ki he tau whaou ko tau wausia, koe tau wanoa ua taha. Oku iai amanaki ke whakahoko ai vete o e aukai whakafonua, na e whakamauia i he taimini mai whiawhi o ane a whina, aia koe tōnaki kono aha ua fitu o Whepueli. Pea whanonga mai ai ai whanua i hangahi houa, na e whakahoko ai ai whakalaulau loto. O vete mo hui hui ai ngahi mamafa o e whanonga anga. Ai mātua ki o mo i mo oni ai whakatomala, pea whai ai whakafoou i he lotonga o e lau maria mā oni koe uhi ke tataki ai aukai whakawhanua o e lorotongani. Koe polokalamani whakahoko ia i he eako maalunga ria hona, ai a kua mea heni ai eiki palemia o tonga, o no po whai whikau toka tā pōhiwa tui o ne toa, i he taim tatau pe, o ku iai ai lawei, ko kinau tolu, ai kau lakanga tapu i he siasi, o sisu kalaisi o e kau maa oni e ngai aho ki muni, aia o nau tataki ai o wau o e vete au kai whakawhanua. Ko mea heni ai fitungo fulu whakaelia, aia ko inoke fotu kopu. Pe foki ki he Palestini o e misiona tonga, ko Palestini ha ke ai piutau, kai o mafu ki hono a seini piutau. Oku iai foki ai lawe i ko ki nau tolu o nau whakahoko mo tokoni i he o wau o e vete au kai. Me he kainga loto e siasi o sisu kalaisi o kau maa oni i ngai aho ki muini, kua nau i heni ke whakahoko ai o wau ni. Peo ki ai amanaki ki e tonga kotoa pe, i e tapaki e kehe o tongani, o maafo ki ho tau kainga tonga me o tumulina, ai lawa ki e tau inas whakataha i he o wau top tapuni, mo e o wau mamaluni. Ai a ko e kauhiwa, me he woti kahaua uluaki, mo e kahaua ua, me he steiki no kalofa tonga lia hona, o nau whakahoko mo tataki ai o wau e hiwa. Ai a ko e whai hiwa, me i ho foa ko Viliami Fonua. I he lawe i koia ai polokalamani, o ku whakamawholanga tonu i he lete o tonga uluaki mo e wha e mahiwa noa. Ko uhi ko tau kai ngai tongani mo e o tumulina. Pea o ku whakamawholanga tonu i he televisione tonga. Ko uhi ke mea ke ai a hou eiki mo e kakai o e whanua. I he live stream he besi Facebook o tonga broadcast. O lava ke tau inas whakataha mo tau kai ngā tonga i e o tumuri. O ku mahu inga, koe uhi koe whetawhia ki o e whiofa aki, mo anga o e nofo a e tonga, i ngai mea kotoa pe i e whanuani o ki aia e tau ngahi whelawei. Mo i ho tau kainga tonga kotoa pe i mōli. Pe au ku o wheina la, i he taimi kotoa pe o whakahoko ai, ai o wau o e lotu au kai whawhanua, o ku kau whakataha mo i ngahi kurupu lotu. Ko i ngahi kurupu lotuni, o i kai ngata pe i tongani, i he lotu huwhia whakawhanua, i he ngahi siasi, ka o kau ki ai, pia mo i kai ngā tonga, i ngahi whaunga ke he kehe, i he otu mōri. Lawe i whoki i he stream live, he besi Facebook o tonga broadcasting, o kulahi a hono tufaki o e ho wauni, pia lahi ai ngahi lotu ko o ha. Inga o e lotu, ko e fuuiwia ki he whanonga, i he tā au koe ni o e COVID tahahiwa. Lawe i whoki ai CEO ko e ofisa pule ngā ue, ai pot ngā ue leipa mo e whakalakalaka whakawhanua. Gwendolina Tuihalamaka, kai
o maafo ki ai makai ki he kau whakawhe. Ia amanake ko uhi ko e hau e ki minista o e kabineti. Aia ko mea mai e ki minista o e potngau e tāna ki paanga. Ko e minista ia o e potngau e paanga. Kai o maafo ki mo e kastomo ono po te vita lawe mau. Mo mele havea lawe mau. Ia i foki ai lawe i. Ko e minista o e potngau e ngai ngau e lalahi. Mo e potngau e takmamata mo e whalau ewe ewa. Ono po la ko sita havili lavu pekia e tuate lavu. Iai foki ai lawe i ko hi ko kinau tolu me he kai ngalotu o e siasi o sisu kalaisi o e kau maa oni e ngai aho ke muini. I he ngahi steiki kehe. Ai au ki ai hono kau Palestini. I loto i ai o ku maluhalu ki ai ngahi woti. Ai o ku tokanga i kina e he kau pisope o i woti taktaha. Pea o ku iai ngahi whikau aki. I he o wau o e vete au kai whakafonua. Mahino pe foki ono nofo i koeni. E he kai ngalotu e siasi. Ko e kau whakawhe. Ko mahina pe i he wahe loto o ke ai fia ko e taritari lelei e he kāinga lotoni ai taha ko i he malu o e whaleni ke kau whakataha i he o wau mau inga ko e o wau whakalau maari e. Na iai fōki ai whakawhe ki he au kai whakafonua ko e mea whakafoi tui pia kai e whakaino e wholofola ki he au kai pia o koho i loto i he loto ngā o e lau maari e maa oni i he taim tatau o ki ai wakai ko uhi ko e ni ihi o knau whakahoko ai au kai whakafoi tui pe whakawhamili pe whakakulupu ka o knau whetaki nima pia mo e au kai whakafonuani. I he kāinga lotu o e siasi o sisu kalaisi o ka o maa oni i ngai aho ki muini o knau whakahoko tu o tahai i he mahina ai au kai o whakamau i he aho tokonaki o whanonga moia i he whakalau loto ki sāpate pea i he ngahi hoa kai o knau tukupai ke whai ai au kai o ko tāna kia e nau ngahi o whaaki mai siasi ke whakahoko aki ai hono nima ngāue ko e ngāue ofa mai kau whaingata ia mai kau tau leka mai kinau tolu o ki ai hangahi palopalema i a loto whare o e whamili pea ko whakahoko ia i a ngahi tuku i kolo ko e whakahasino o e aukai pea o ko whakawhe ia i a e kāinga lotu ko tope o e siasi ke nau whakahoko ai o wau o e aukai o whetaki nima mo e whakahawhe me he eik palemia o tonga kai o maafo ki ai hou eik minista o e kabineti mo e whaunga o ko whakahoko ai aukai whakafonua ko eik minista o e potngau e meidek o no polpoa sitei ko e whakafofonga ia o e kakai ke whare alea o tonga me wahenga tonga tapu o no aia e amanaki ke ne whakahoko ai lea i he polo kalamani. Iai fōke ai lawe i ko ek minista o e potngau e leipa mo e whakalakalaka whakaekonomika o no po tatafu mo yaki ko ne mea heni pea i he hou eke minista o e kabineti o ku iai ai lawe ai fia ai ngahi whai anga lotu ai ngahi woti a kinau tolu i he malu e ngahi steiki kinau whai ai kau whakataha i he lotu pea mo e hufia o e aho koeni o ku lau miniti pea whakahoko ai o wau kene whakailongai ai ngahi hoa ka whakawha
ngai hoa na whakahoko ai lotu se ni. Pea whakahoko, whakakulupu o tataki e ke nau tolu me lotu hufia. Me ngai siasi whakapentekosi, me ngai siasi kehe funga waka kehe i he whanuani i tongani pea momoli. I he taim tatau pe o mahino pe ai tuunga koe au ki ai o wau tapu pea o ko whai hono tauhi hono mol malu pea o ko whakahoko o whai i lau maali e. Koe wholofola o ko lau ia i he taimi kotoa pea o ki ai fo ki ai mahino na e tata ki ai whakamau au kai i he tohi ane he maia mahiwa me hongulu o e wahe pea o whai ai whakautu mauko o he loto. I he taim tatau pe o ko whakawhi i ai whakafoi tui ke whai ai vete mo i whakatomala pea whai ai toko pā pea mo i whakatapui o e mo ui pea whakamooni ai ko e toko taha ko ia wane whakapapau wane mo ui ma ai eiki. Ko e kauhiwa woti ka haua uwaki mo e ka haua ua. Ai aho tāpuna ngāo he Sehova. Amanaki fōki ke hoko o peheni ia kamata ai o wau koe me atalitali me eiki palemia o Tonga. Ia e whakatau kei o e Polokalama me Palestine Steiki Nukalofa Tonga Lea Hona. Ia ai woti koe ni o nau tataki ai o wau o e aho. Ai ko Palestini fifita ila taufa. Ko e lotu kamata me Palestini misiona Tonga, Palestini hake ai piu tau. Ko e lea whakawhi loaki e tau mua o e vete au kai. Ko Palestini sione langi, ko e Palestini steiki no kalofa Tonga West City. O kia e pou whakalau marie e tolu. Ko e Iraki pou whakalau marie, Palestini tā kai tāri tupou, ko e Palestini steiki no kalofa Tonga no ate, ko e pou whakalau marie honoua, Palestini e tuate e tautai, ko
koe Palestini steiki nukwalofa tonga haakame. Moe pou whakalau maali me Palestini o fine ofa me steiki nukwalofa no ate aia ko ana ping fonua. Ihe lea e me aia ek minista o e pot ngau e meite ko onobol poasi matai le te. Pe ai toki whakahoko lewa ai himi mo e whakama opo e lotu tuku mo e vete au kai e tatakia e whitunga fulu whaka elia ko Elda Inoke Kupo. Aia oku iai foki ai amanaki ko e mea whakamalo ko eiki pale mia o tonga. Mei ke kakato ai kau Palestini steiki iai pe mo kinau tolu ai kau pisope ko e whanau tupu ko ni iho i kainga lotu mo e kau a ahi iheni. Ke hiwa taritari pe ai kau hiwa woti ka haua uruaki mo e ua. Ko e ngahi hiwa tali whao ko ia e kau hiwa ka hoa me wote ka hoa oroa ki moiwa o tataki ai whai hiwa ko Williami Fonua e ki no pele nuku ko e minista ia o e pot ngawe polisi Pilisone moe tamate afi mangai mea whakatupake ne mea mai ki he whakataanga ko ia o e ahoni. O ko whakakoroa maupe ai kau whakataha ai eik palemia o tonga hau eik minista o e kabineti mo e kau taki pot ngaue mo nau kau tokoni i he ngahi whakataanga mo e kakai o tau te whito ki he o wau o e aukai whakafonua. Ofa, koia tene huki
Koe ngā walahi mo ka whakawha ai tataki o e hiwa. Peo i anga whakalau maari e koe ni au kai whakawhanua ke mahina ko Whepueli. No fo i koe e kai ngā loto mo e kau a ai. Pe kia te knau tolo e kau whakawhonga me ngai potangawe ai pure anga. Ma ngai potangawe e kai whakapure anga. Me heina ek minista e potangawe ako mai ako ngawe ono po hua kawa me liku o maha foki a Fiona Sovaleni pe foki e ko wakai ke kainga loto e CSC ai ngawe ofa na i whakahoko i anea whina e lau maari e o e whio fofani lau maari o e ngawe whakata e lau maari e o e ofa ia wheitu pe na i whakahoko i e ngawe ofa na nau whakahoko ia i e aho anea whina ko e aho ni foto me te knau tolu o tau pe mai ngawe lelei na i whakahoko anea whina
a popa foki ai no fo e hoik whakape ai whakatanga ko ia o e ahoni ka i he taim tatau pe ai wakai ki ono tau hiko ia o e molo malo mo e ongo i apasia mo oni ko uhi ko e au kai ko e mea top tapo pea mo e whakawhi ki he whanua whakaloko fua tatau pe ia wheitu o ki ai ka inga tonga i tongani me niwa mo niwa ma ua pai e ua mo tonga tapuni ka ko kau ai pe ngai whanua mori ai mahino ai whakawhi o ko whakawa ai matapa pea whakawhi i ki hao ai whie hao i nau tolu o ko loto pea tui pi ki tai he ko e whaunga kua tuku mai mo i wholofola e ki ai halanga ke mau o e maui ta ngata mono tāpua ki. Ko e mawanga iwi i e whanonga anga ko e loto mo e aukai. Ko e tui o ko ne omi ai amanaki lelei, pia omi amanaki lelei ai hongo i o kunonga mo fie maalie, pia o mai ai mea ko e maui fia maui fia fofani ko e mea ofa ia ko fuaki. Ko e kele sipe, o tau mo ui ai, ko e fuaki ai otoa. Taim tau pe me he kauhiwa, kai o maa ai o kani, mau malie, ai ngahi whakanofo o e o wauni. Ko eiki pale mia o tonga, o nopo whaipika o toketa po i watu e ne toa. Tapo e lau maari e o tua maafu mawhiu. Nea whiu e tau lotonotonga. Ma tapo ke hau toka e whanua. Tama tui ko tupo won. Ma tapo ke taine kuini. Kuina naspau. Tampinis kalau ni. Tupo toa ukalala. Moi whare hoa moi ofo. Me ko whatapu ke hoi na opere o whanua. Tapo ke hoi ki minista kalau ni. Pe whakatapu atu ke kau takilotu. Ha whakalunga tong. Whatapu atu ke siasi. Ono kotoa. Pe ke tatai whanua. Mo whinei whanua kotoa pe. O mo mea mai. I tongani mo ngalua pe. Ko whawhangai atu e tamatui o tonga. Tamako tupo ono. Me pehe ke o ek minista kabineti mo pureanga. No taitari maa whan. I loto hounga. Ha maari i hoatani. Ai whitunga wholu. Whaka eria. Elta i noki kup. O siasa sisu kalais mo kau maa ni oni. Hingai au ki muini. Me pehe foki ke kainga lotu ono kotoa. Me pehe foki ai whamalo ke Palestine mo e sekei tai la. Me sias hue sirian tau tai no tonga. Mo e kolisi. Ia ko toi tapu o sia tau tai. I ono whakahoko ai whamau au kai. Me ngai hiwa whakalau maari. O maari e na tau whakahoka ne fiaf. Me koe hoa tāni, tau whiawhia, e tau ke korisikori a hona. Ke vete e tau au kai whakawhanua, he lau maari e ta tau. Moia na tau whakahoko aki, au kai whiawhia. E whoke whamalo atu ke katoa, kau takilot, pia mwe ngahi siasi kotoa pe, o whanua, i o mou lau maari e lei, ki tau kau whakatahi no vete e tau lotu me au kai whakawhanua ko tau whakahoko e wāhenga whakahifo tonga tapuni. Whakawhiawhia, koe lava ki tau au mai i ono whama opo opo o e hoa lotu me au kai whakawhanua na tau kamata mai ani e whiawhi, nere mai ai ane pō
me ngai lot se ini, pe hau mai ke hoa tāni, kua tau i kona. Pe kua kakato e tau lotu, mo korea ke tokoni mai o tua maaf mawhi. O kua tua e whamalo, he kotoa e kautaki lotu, o vahenga whakahifo tonga tapuni, e moe kotoa ha mo kainga lotu. Me pe foki ke tonga kotoa pe i tongani, me pe foki me o tumurina. Whai, ona taitari le leiki motoro, ai hoe iki me kakai kotoa pe i hoa tāni, neo pe foko e tokolahi, o ikai ke tau whesio whaki. Ka akulawa pe ke tau whiongo aki, o tau lau maari e, i e lotu pa moe aukai o tau whakahoko. Me ko atu ai e whamalo la, ki e ngahi mitia, moe nau kaunga awe, i e ngai la, mo whaingata, ko mo fuesia, o lawai e ngai le tio, e ma mo e wha e ma, mo e TV, e be foki ke Facebooka, he live stream, ke nau o atu e ngahi o wau mau ingani, e tau au inasia i mo tau ka inga tonga, i mamani ka toa. E umau inga ia ke motuani, e mo e kapteni, o mo ngai lahe o whai. E ke ka ke te whaloloa, te utukatu lewa, ki e ai toenga ai taimi ki a elta ino kup, e mo sea se siso kalais, kau maa nione ngai aki muini, ke hoko atu, ona tatake tau maa keres ma ke koe ni, e vete e tau au kai whakafonua, malo bita. Whatro wat. Moe tala o tala mo ka pui e ki pare mia o tonga. Kai tuku mua ke u whatau kei atu. Ai programa vete au kai whawhanua tonga i he ahoni. E ki pare mia o gue loto maa whana, loto honga ia, pe moi fia foki. Ke taitai lelei ai feitona, ho eke whanua, ho eke kabineti, pe moi pure anga, ke apikori ahona i fualo. Koe kere eki o haawea lahi. Taitai lelei e kautaki lotu, tangatai whanua, whiwhinei whanua, ka maag mo tau tape o mo mea mai ki e programa o e ahoni. Te takwamata ki hatau hiwa e himi whātaha e otua ko tupuanga. E whahoko e paseni hake ai piu tau a e tau lotu ko e paseni ia o misiona tonga. E hiwa atu e kuaia. E woti kahaua ulaki, e woti kahaua ua, e ka inga kua hao. Ko e rea whawhilo aki, o e tau mua o e vete au kai, e whahoko ia, e paseni sione langi, ko e paseni whasteiki ia o steiki wesite. E kpare mia, ke mea ibe whetuna, ko e steiki wesite, o kamata ia pe mi te kiu, ki hatafu, kau kia ibe mo whahefa foki. E whahoko atu e paseni tāka e tāri tupou, ha popoaki whalau maarie, ko e paseni steiki ia o steiki nuka alofa tonga no ate. O kau kia e konga kolomotua, longolongo, sop, halawawe, hofoa pe mupuke. E hoko atu ha popoaki whalau maarie, e whahoko ia e paseni e tua tautai. Ko e paseni whasteiki ia, o e steiki haakame, o kaukiai, au tulau, haalalo, haakame,
pia mo hou mafoke. Te tau te whanongo ki he kuaia, te nau hiwai, koloria ki he otua. Te tau whanongo ki ha pōpua ki whalau maarie, mia ana ping whanua, ko e pasteni ia whini ofa, o steki nuka lofa tonga noa te. Ko pahiwa ki ahoni, ko uriami whanua, ko tāpia no, ko semis mafua. Tamai he wani. I loto whatau ki lalo mo oni. O mau whatau whawhola i ki awhio. Mo i loto honga ia. Ka uia koe ngahi tāpua ki kato ape. Ko ki whakoloha ki. Ai mau mo ui. O mau whawhita i ka uia ko alopere ko sisu kaisi. Nai hifo ia o pekia. Pea fuaki aine mo ui. Pea hoko ia koe whalelei tai whangatangata. Kia teki mau tolu ko whanau. O malawai, ke whakawai matapā ke mau te fuaki ake ki o awhio. O mau whawhita i ko uia ko hongo lei tai ngata. Pea mui mawhai o lakanga whaitaula iki. Ko toi whafoki mai ke mamani,
Ke tāna ki whakataha aki si o mau ngai whamiri. Ke mau mo ui o whatatau pe mo whinangalo. O mau honga ia mo pata. Koe mau nofo ia whanua whakaofa. Ia whanua tau ata ina. Pe o kei malu ia ki mau tolu. Mie ngahi ta au ko ia e COVID tahi wā. Pe o kai ki a lea whiunga ki whaha ki e mau honga ia. O mau whiwhia ki whaha ki heo a whio. E tai tō kua. E mau ofa. Mui mau honga ia. Ko e whia ko mau hau. Tama ka tupo ono. Tai ne kuini na naspau. E tamasi e plenesi kalau ni. Ka maa e hou eiki e whanua. Mui tataki e kunau kei whia. Kei toka ringoringo ai a merino. Io mau ki pule angani. O mau whawhita ai koe uhia koe eiki palemia. Toki tāpō he watu ene toa. Koe hoi ek minista o e kabineti. Eik sea o e whale alea. Moe kautaki ko toa pē. Si o mau ki pule angani. Koe ngāhi whaututa. Moe ngāhi whakatau kei. Kulau ke nau whahoko. O mau whiwhi ai. O whawhita ai koe uhia ko elta kupu. Ka e maa e toenga, hono katoa e kautaki lotu ko ia si o mau ki pule angani. E aku mau whiwhia ko e hia. O gnau ngau e tae mamohe ah moe po. Ke tataki aki mau tolu, ke mau hoko ko e kawa konga mooni. O si sukaisi. O mau whiwhia ke whawhita i ko a whio ko e hia ko a tapu. Ko e ahoni ia. Nei lawa ke mau lawa ki saione, ke mea to hou eiki. Pea whawho o wai e mau ngahi fuakawa. E lawa ke mau manatu mau pe ke a whio, ke mau whainga, ke ho, ke toi lele yangi. I e hoa koe ni, o mau whatau whawhola ke a whio, koe whotutu polo kalama, ka eik palemia. Ke mau whatataha mai, ke mau toi ha ke halotu, mua whawhita e ki ho a whio. Pe ko ia e o mātuunga e mau kore, ke hifo mua halau maari e. Ke lawa ke ne tataki e ngai polo kalama ko toa pe. Ai e te mau whahoko i e houa ko e ni. Ke whadatau ia mo whinangalo maa, mo maa oni oni. Ko e mau lotu ia, i e loto maulala mo oni. Pe e hua whao alo pele ko sisu.
Kore ke u whamalmalu atu, he tala whatapka kato ko ose noa whaki. Kai ata mo tu atu ani ke whahoko atu ai whatongia koe ni. Koe ulaki ka veinga koe e ua o e lotu mo e au kai whawhonua o pehe no whakarea. Uluaki, ke tau hufia e tamatu i ko tupo wono mohonu pureanga, ke malu i meilangi a tonga, pia ke malu i ke malu hono kakai, me mahaki whakatu utamaki me whakaririfu koe kovi tahiwa, ke e ua e whaiwhaiange ko tu utamai ki tongani. Koe ka venga hano wā ku pehe, ke tau lotua mo hufia e kakai tonga kotoa, pia pehe ki tu apureanga, o ku nau whainga tā ia i he ngahi mo ui lo tolu, whakatu asino, whakatamai mo whakalau maarie. Ke iai ha founga e malawa ke solo vai ho nau ngai whainga tā ia, pia ke nofa ne alofa mo ene whaiwhaka mo ui ia ki nao tolu. I whakamatala historia, ne tohi he tahe kau ngau e whamisnare, na ngau e mai ki tonga ni, ke tahe ngai whakataha na e awhio ai ulak whaa. Koe whakataha koe ni, ne whakahoko whakakuata ia, ne kau kotoa ki ai kau hoi ki no pere o e whonua. Pea nai whakahoko whakakuata ia, ke tala noa e ngahi isiu o kuhoko i he society. Na tō wholofola ai e ulak whaa o pehe. Koe tau whakataha i wawa u na tau pehe ke tau tuku a tonga ke otua. Pea ku pehe hono tohi, koe otua mo tonga, ko hok tofia. Koe uhinga i whakataha koe ni, ke taimi na whahoko ai ki powono i wawao. Ne nau tuku mo whakataha pui ai a whonua koe ni, ki otua mo ui, ki hono malui, pa mohono tahui. I he whakaukau ai mo tu atuani, koe whaunga peeni e ki hoko atu ai hono malui ai whonuani, pa mo solova e ngai palo parema u tau whenga hangai mo ia, ke ai otua, ki hoko ia ko tau tofia. Ke hoko ai otua ko tau tofia, ko pa lahe si President Russell M. Nelson na ne pehe. O wafio i he tamai he wani koe taimi o aki loto ai ki tau tolu he tae pau mo e manawa si. Koe mea e tokon lahi ki atik tau tolu ko ha tau whanongo ki hono alo. Koe uhi koe taimi u tau whiinga ke whanongo o whanongo mo oni ki hono alo e tataki ki tau tolu ke tau ilo e mea ke tau whai i ha whahinga tō kunga pe. I tohi koe a ko speri ko luke i hono vai hongo fulu ves tongo fulu maawalu ke ves whango fulu maawa ukuni o mai ha whakatata mo ha sipinga to tonu o mahu inga ko ia ke tau whanongo ke alo ai otua. O whamatala e wholofola ko ni ke taimi na whakawhia e maata e whakamoui ki hono whare. Pai he taimi tatau na iai hono toko ua ko mere pe whamatala luke o pehe na e nofo a mere i he vae o sisu o whanongo ke ene ngahirea. Ka nai whe mo e kina a maata i ngahi me alahi. Ka nani whahoko e whehui koe ni kia siso. Eiki, oku ikai te ke tokanga ko ri aki au e hok toko ua ke unga au e toko tahape. Ko ia ke whekau ia ke toko ni iau. Pea tala e siso o pehangia te ia maata. Oku ke whe mo e kina i ngahi me alahi. Ka koe mea pe taha ko aunga. Pea ko whiri e mere ai me alerei. Koe whehu i rewa, aia koe haa e me alerei mo mea nai aunga lahi. Koe whiri koe a mere ke whanongo ke he alo ai otua au tau whakamo ui koe ia ko si sukalaisi. Koe taimi whaingata aeni, pia toe lahi e tau momo ua i o tau ngahi ngafa mo ngai whatongia kehe. Ka i he taimi te tau whiri ke tau nofo ai ke topu wae ho tau whakamo ui ko si sukalaisi, pia whanongo kia te ia o hange koe mere, koe kamata rewa ia, pia moe whaka ilonga, e tau loto le rei ke hoko ho tau otua, ko tau tofia. I ti sema e tahi wani matolu, e tō wholofola nai whakahoko, e kuini ko unga whonua, tahine ko Queen Charlotte tupo tolu, i hono hofe a pia koni, e ako maalunga ko ria hona, e hiki mai mo makeke, ke koloni. Nani pehea i he konga o ne tō wholofola. Koe whahinga nofo whasivilaise te tau mauai ai merino, pia tau mauai hatui mo ilo ke o tua mo ui, koe taimi te tau whanongo mo ilo iai a whina ngalo o si sukalaisi. Pehe kono ai whapalangi o pehe.
true civilization can only be achieved through hearing and knowing the will of Jesus Christ. Whakatawange pe, i he tau hōwhia mo lotua ai tamatu i ko tupo ono, pia mohonu whare, pure anga pia moe tonga kotoa. Te tau wako, pa tau kamata ke whanongo ko tau eik mafi ko si sukalaisi. Pa he tau whanongo kia te ia, te tau lava kotoa o tari, o hange ko tari ko ia na whakahoko, e palofita ko Samuela e he taimina e uia e Sihova. E Sihova, ke wholofola mai. He akua ngoi, e hota mai o eiki. Pe he taimi e hoko ai ia, pe mo oni lewa ai moto. Nai maa i moa mo whina ngalo li rika e ulaki wha. Ko e o tua motonga, ko hoktofia. Ko whatongia ko whahoko, e he wafa si sukalaisi. Amen. Whatulou atu. E daimna e mamania ia e whamo ui. Whahoko e ne ngā ue whawhiwhikau. Nā ne kamata aki e ne ngā ue ai mana wa ofa. Kana ne whakaosi aki ai alo ofa. I hene ano ofa, wea e makatu unga i ke tau fia. Neongo bore Nā ki e tamai o eiki ko se misi ki hono kā inga pia ne pehe ke te knau tolu. E o ku kā inga, o mō kato ki ngāhi ahi ke he. Ui ia ko toa pē, ko mea whawhiawhia. E taimi ka au po uri ko ni o tau whihanga iai, he ahoni mo ngahi whai ngataa ke. O ko aki lotoa ai ki tau tolu he nunua o whiriuri waki o e ea. Ngahi mahaki whaauha. O toi mālohi ange e ngahi matangi. Me koe haa o COVID i tahi wā. O ne tāpuni ai e ngahi whainga maari e ke tau whitu taki ai. Mo tau ngahi whamiri. Pea ku nofo i le renga ai mo ui e tō tāko tō pē. I he māmani u tau iai. Nei whahoko he iki hane ako naki ke ne kautamai o iki pea ne pehega te knau tolu. Hako ia te au. Pe whanongo ke ungahirea. A ewa he anga malu hoku lau maarie. Pe te mau ai merino hi a te au. Nei ki tohi he apostolo ko luke. E ngahi ngā ue ko toa pē nei whahoko he whamo ui. A ki hakupu i lea pē nima na ne hanga o whamatala aki. Nei peheni hono whamatala i e luke. Na ne whi alu aki o whailerei. Nei whahoko he paisteni ta pension ni hane tala noa. Whawhikau ake ni muha ki tamasi i tau tahaua. I tamasi i tau tahaua koe ni, nai e whakoutua nai hoko kia te ia. E nane whakoutua he pōri o. Ngā ue e ki tamasi koe ni, nane whahoko he ahakotoa ke mauaha mo ui hono whamiri. Nane hau mau pē ke he tauanga le lue ho nau kolo. Nane whakoutu ai hane ki te pire. He daim nane whakoutu ai hane ki te pire. Nane whakatau atu ai ha newspaper. Halore, hapapo kam. He aho ua wha o ti se mā ki mua ia i ha Krismasi he tau ko ia. Nei ha ongo tangata e toko ua. Nana whakawawe ke nā au ko hona ngahi api. Unga koe aho mahu inga e aho e taha ko aho Krismasi. I tangata ulaki, nane tau ia i he te pire o ki tamasi koe ni. Pena e mo vete atua. Ngahi nau ko toa pē nai whakatau. He ki tamasi ko ni. Ne tū mai e tangata tupu mehe ne whakawawe. Ne la unga ke ki tamasi. Ne tonu ke ne aluka whitu uang e taha. O whakahoko ai e ne whakatau e ne koloa. He ne whakawawe na ne situa pē ne alu. Ne kai wholoa mea i ku hoa koto e tangata hono ua. E te imina e alo atua e tangata ko ni neongo e ne whakawawe. Ka nene toko hono ki taimi. Ke ne tāna ki whakataha. Ai koloa, ai ki tamasiri tau tahaua ko ni. Pene hanga o whotu whakarere i hai te pere.
Pe hile ne froto to o frare ia he te pile. Na ne to hake hapa anga ni ma me hono kato. Pe ne o ange ia ke ki tamasi ko ni. Pe na ne frare anga pe. O pau be ku ia ha o koloa e mau pe to tongi aki ia. Ai pa anga ni ma ko ni. He te mine si to ato ai e tamai o eiki ko ni. Na e ui atu i ki tamasi ko ni moha whehu i ka te ia. Na ne pehe ange ke tamai o eiki o ni. Ko si suwa. E ko whanere e tangata eiki. E tamai o eiki o ni o ne hanga mai ki tamasi. Pea ne pehe ange. E hoku foha. O kai ko si suwa. Ka koe ngā au e mo ulunga anga ko whai wheinga ke whakahoko. O whakahoko pe ia o whatatau o pau na i heni ai whakamoui. Te tau lava pe, o whi alu aki, o whahoko, hangahi ngā ue, o lelei. O pau te tau whahoko hanga ue lelei he ahoni. Te tau utu hama te teu whalau maari e mo whatua sino, a pongpongi, i ho tau ngai whamiri, pa moi whonua. I taime uikai te tau mo ui ake ai e te whtui moni o whanga ue, o gune o mai e ia haola tamaki o loto fo i, ke kakai o whonua. Oua moa e mana wahe ke whai halelei. He koe mea te tau tūtū i, te tau utu pē ko ia. Tuku ke whakawhonua ki ho tau ata mai, e tau mua e hoko o hange pē ko eiki. Pe tau mua, pa te mou te ke ia ia whakaukau loto foi. Ia tau whai verenga, loto veke ke ilo ia, mo whai hono. Na ako nakia e apostolo ko Paula ke kakai o Filipai, ke ia te ki motolu ai lotoni, aia na ia sisu o kalaisi. Na wholofola e whamo ui o pehe, si o pe ke te au i he whakaukau o toa pe, oua e tālaa, pea oua e manawahe. Te tau loto, tai whie maari e ko toa pe mo loto foi, koe konga pe ia o mo uini. Ka oka pau te tau mau e tui ke he eiki ko sisu kalaisi, e fua no pe e ngai whaingata au tau whihangangai mo ia. E hoko hai kuna he ngai mea ku tai malawa. Te tau mau e lau maari e loto nonga, whie maari e taimi whekeikei mo whaingata a koe ni. E taimi o mamahi mo manawasi i. Nei ako nakia e apostolo ko Paula ke Timote mene ni pehe ki ai. He nei kai fuaki he o tua ka tik tau tolu e lau maari e o manawasi i. Ka koe mālohi, moi ofa, moi loto poto. Nei whehui he whamo i ki hene kauta mai o eiki. Koe hae anga o kutau mo ki motolu. He teimia nau si longo pe ai o whakalongolongo. Pe koe hae tari te nau whahoko ke whehui, whai eiki nei whahoko i whamo i. Nane toi tari atu pe ka tik nau tolu. Koe mo ni o kou pehe ka tik motolu. Ke muhange pe ko au. Ko whiri mahu ngā taha ke tau whahoko he au ni. Pei he tai whai ngā taha ko ni. Ke tau whiri ke tau tū mau i he tui ke eiki ko sisu kalaisi. Ke tau mau rewa haloto hori ke tau whato mala. E tau whahoko ia e ka mata rewa ke whetongi aki. Whetongi e he loto whato ki lalo. Ai loto hikisia. E whetongi rewa he loto ofa. Ai loto tau whihia. Pe toki au rewa ki he tuunga te tau hange ai ko kakaina e whakaului he tui ko pensimani. O mau ha hori ke whai lerei. Pe kai to ia i ha whai kowi. I hono ngai aho. Ko whamoni ka te tau tolu te tau whaha i e tau tui. Ake a tau hoko pe o hange ko ia. I hua whai suklaisi. Amen. Ko e raki popo whalau maari Palestine tā kai tāli tupo ko Palestine steiki nuka lofa tonga noate. Amana ke popo whalau maari honowa Palestine e tuate tō tai. Ka ngahi tala whatapu e ko ose ono whai. Ko kore atu mua ke u whanga atu ai. Kau kau whataha mua me uki mautolu i hana lotu huwhia e ka venga. Ko ose ono tala muaki pe me ikpare mi au tonga. Kau maa aki nau tolu ko nau muaki i a te au i he hoata whakaloa koeni. A mau kau whataha atu pe mo e kau tamai eiki o siasi i he rere atu ane whiawhi ki se tautai. Ka uhi pe ko e whakamau o e au kai.
Ne ongo ilang ia e toko taha kotoa pe. Pe alwa e manatu ki he taim na au ke si iai, ki mua hau tau walu, ke baptaiso au i he siasi. Na hanga kau pisope aho ko ia, o ako i mau pe au mo whamanatu mo pe ki te au, ke wako mauloto, ai te whitui tui hono ngofuru maua ko ia i siasi o sukalaise kau maania ni ngai au ki muini, ai au pehe. Oku mau tui, oku totonu, ke whakaongo-ongo, whakaapa-apa, ke kautaki whakapureanga, ke ngahi tui, kau whakamau, pia talango fua, pia mo whakaapa-apa whoki ki he lao. Hangena e ongo maari e mai ke te au, i he aho a ne whiawhi, ne keike uhinga maari e heu kei tamasi i, a te whitoi tui koe ni. Kana ak whoki mai, pia mo whanongonongo ko ia, pana e ongo maalo hia ki te au. Na ak whoki at ki api, pia pehe mai hok whohai taha. Teti, te tau aukai e ahoni, pa te tau te aukai pe i he sāpate ka hau, na au talangi ki ai. Lau mai ange ho te whitoi tui hongo fulu māua. Taimna ne lau mai ai, nau whaamu pe ke uhinga ki a te ia, o hangega i kai ke uhinga ia ki te au, i heu ke i tupu hake. Presidents, rulers, and magistrates in obeying and honoring and sustaining the law. Eik pare mia, na mau whoki mai bea moe viki, ane fiafi, i ho mea au pehe, o kui kai bege to iai ha whaito o ia, e uhinga maari e ange. E kai bege to iai ha vaccine ia, e toi hu maari e ange i he kuonga whakako speri ba moe kuonga koeni, o e konvita hi wā, ka koe moihu o tau whai, o hange ko ia o tau kau whakatahai i he aha koeni. Koe mooni, nā ku i kai ke mangalo i hokulo tō, ai himi tuku, ne hanga he whaiwheka au, puka sekretari, lahi koia siasi wa siriana tau ataina o tō ngā, o ne wahe pia mo ki tau tōlu, ane fiafi, ai au pehe. O ku iai haki i whanua, o ku tuu i o se ni. Nai i kai ke mau o tua, ka nai masiva helelei. Hallelujah, he kua monu i aeni. He nai lotu a ta kai Hawaii. O ta whoki pe mo fisi, ka nai kai hao whaki. Ka tonga, o ku kei tolonga mai. Lau pe he palofesai, toki orive e ua. Pureanga mo siasi, kai maalohi ai ha whanua. Hota monu, e ta mau, hau o ku kau kaua. Tamatonga e tu o ngā aue, ko hota koloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki ma uai pe, ke ne poupou ki he lotu, o malui, o malui, o malui atu pou. Ko whi whamoni o tau haa ngā i aho koeni. E mamata ki he tuu ai kai ngā lotu e siasa sukalaisi pe mo i kau maani o ni ngai aho ki muini. Ko hoka ka vei ngani, a ka vei koula e whaani, ko hakonga mahu i ngai a e nau tui whakalotu. Pe ko whamalo atu ai ki kai ngā lotu e siasi, ke uhinga mō pou pe uhinga maari e ke teki mō tolu. Mahalo pe, e iai ha taimi, e toki uhinga maari e ki hani i. Ka kene tolo loto ki he motuani, a ko whawheta ia i hoku lau maari e ke uhi, ke pokalama vete au kai o tau whai. O whape i kai ke ngalo e rea whaiwhekau nā ne pehe ke te ki tau tolu. O tau vete i he ahoni, ka hei kai ke tau vete te tau kei whakamau pe. A e tau tui, a e tau ilo koe haotua mo ui, a e tau whakamo oni, e ngahi mana, pa mo ngahi akanaki le rei kotoa pena e whai he tau whangakui, i o talu me tuai, hei kai ke te vete i he ahoni. A e tau iloi whamapau o kui ai haotua mo ui, tene hanga malu i ho tau whanua. A e whanua na e tuku ki langi, e hua whasisu karaisi. Amen. Ko he popo whakalau maari e mawhana, me a Palestine e tua te tautai, ko e Palestine steiki nukalofa tonga hakame. Ka koe e kauhiwa, ka haua uraki mo e ka haua ua. Mo feta
Kole ke u whamalmalu atu i he talo au whaki kakato o e aho. Ka ata ke upu ke whainga marie ko e ni. Ke wahe atu hangahi whakakaukau whakawhae. He ilo na aonga ke tau mua ngaue. Mo e tau whakaanaua ma e tau whanau i he loto aukai o e mahinani. Koe ka venga aukai ke tau huwhia ai ako e tau whanau. Ke monu ia pe whai tokonia me he otua. Ke ne whakamama mo whakamonu ia ho nau alunga, mo e nau whanonga, ke nau ikuna e nau ngahi whenga ako kotoa pe. I he tau e wanima kua hili, e aho wa tolu o September ta hiva nima, na e whanongonongai e Palestine ko Tony P. Hinckley, ke Palestine lahi o siasi o sisu kalaisi o kau maani oni e ngai aho ki muini, Salt Lake City, Utah. Nā ne mea ao pehe. O kui ai ai whatongia tok tapu ai huse pāniti mo e waifi, ke na whi ofa aki mo whi tauhi aki, pia ki he ena whānau foki. He koe whānau ko hatofi a ia me he eiki, o hange ko ene hā i he tohi sāme. O ku mau e he mātu aha whatongia tok tapu, ke ohi hake ai whānau i he ofa mo e mā oni. Mo tokonaki, ma e nau ngahi fie mau whakatu asino mo whakalau marie. Pea hinoi i ki nau tolu ke nau whi ofani mo whi tauhi aki. Tauhi a ngahi whekau ai otua, pea hoko ko hatangata i whanua mo whi pine i whanua tauhi lau i ha wheitu upe o nau nofo ai. Ko pau ke eke i mehe huse pāniti mo e waifi, ai whae mo e tamai, i he au ai otua, ai anga o e nau whakahoko ai ngahi whatongiani. I he tau tapa ke o tua mafi i he ahoni, ke ne tokonia ai ako e tau whanau. Ko pau ke tau whakahoko e ki tau tolu, tamai, whae, tauhi whanau, mo kau whai ako, aho tau whatongia whakalangi ke he tau whanau. He koe ako, ke nau ia ai o tua. Whakatawange te tau manatui, koe ako e tau ngahi whoha mo e tau ngahi ofewhine, o ku kawa e ngahi uni me ani. Ako ke poto he lotu. Ako ke poto he aukai, ako ke whaangaue, ako ke lea ake e kupu i lea whai ngofua, mo mahino ngofua, koe mālo, mo e kātaki. Thank you, please. Ako ke whakapoto-poto, ako ke whakaapa-apa, pe ako ke manawahe o tua. He kai ke tau lava o whoaki ha mea ku i kai ke tau ma. Ka kore mai hau ngau ngā api haki me isuka, ka koe maasima peo ko o hange pe tau whanau. E kai ke tau lava whoaki ki a tek nau tolu ai tui, ai mamahi i mea, ai ofa, ai tuu marie, mui māma, o ka pau o i kai ke tau mauia. O kuakonaki mai e tohi a mātiu wahe fitu o pehe, he koe tangata whē i a tek mou tolu, ka pau e kore mā e hofoha, tene ange ki ai hamaka. Pe ka pau tene kore haika, e ange ki ai hangata. O ki ai ho tau whatongia ke whakatau kei ki tau tolu, mo tau whiako aki, pa tau whekumi i he ngahi tohi lelei, ki ha ngahi whaunga ki ako i aki e tau whanau. He koe ako, o i kai ko ha whakakaukau lelei pe, ka ko ha whekauia. Education is not just a good idea, it is a commandment. E tau huwhia ai ako e tau whanau, o tau amanaki lelei o mateuteu e tau kau whai ako, o ka mata pe he tau kau whai ako i api. I he lea, mo ngā aue, mo toonga mo ui. O ku ilo e setane o ku mahu inga ai ako, i he palani ai whakamo ui. Pe au ne ngāwe o wataimi ke ne whai ai mea pete ne lava, ke whakaauha ai whainga marie ko ia me he tau whanau. O ne leho hiaki i ki tau tolu.
Ko ako e tau whanau, ko whatongia ata pe ia ai whai ako i apiako, mo potungau e ako. Pea koe ako i e wholofola ki a teknau tolu, ko whatongia pe ia ai whai lau tohi whakasāpate, mo pisope, mo pātele, mo whaiwhekau, mo siasi. O viti taha hiva, fie lahi a se tāne ia he tāpune ungahi ako anga, mo si i angiai, ai ngahi whanga Maria mai tau whanau ako. Ka kua whakamaama mo whakamonu, ho tau alunga, mo tau whanonga e otua. O hanga he māki whakaauha o toi whakafoki a api, koe wheitu ke whai ki ai ai whakamaunga ai whamiri. He koe whamiri koe uniti mauinga taha ia. I he ene pehe lewa, o ku mauinga ke taulanga ho tau ngahi api, mo tau ngahi loto whare, ke hoko koe whare oi lotu, whare oi aukai, whare oi tui, whare oi ako, whare oi naunau, whare oi mau, whare oi otua. O ke ai whakaafe ke mauhau o tokoni, pe mauhau o ako. Ke whakamama mo whakamonu iai ai alunga mo whanonga e tau whanau, ke nau uikuna i he nau whainga ako. Kai toi mahu i ngange, ke tau tuuta e halaia i he ao e otua, i he taimi e whehu i mai ai. Pena e whewhe ai anga o e tau whakahoko ai whatongia top tapu, ke ohi e ne whanau pele i he ofa mo ma oni oni, pea hinoi i ki nau tolu, mo tokonaki ma ai nau ngahi whea mau whakatua sino mo whakalau maari e. O kia i e whakaafe ki he whanau, o nau kia i whehu ki he ako, kana i teike ai mau hawhainga maari e i he tauni. Pe koe lau tohisi i, pe koe kolisi. Ha ua ako. Koe pure anga e mo i ngahi siasi, ke whai o whakato ho'o tokonia. O ku awhio i koe he tamai he mani, pe au ni awhio i ai hori maoni oni holoto. Come and learn. Iau, o wai ta ofi aki nau tolu. He o anau tolu, ai pure anga ai otua. O kai tala manu atu, ke eik palemia, eik minista ako, me CEO e pot ngawe ako, pe he foki ki he tare ki ta ako o ngahi kolisi o siasi, ko teu tangata o kufai. Mo whakato amelie, ki ha tau tangata mohu tāpue kina, whakato asino, whakalau maarie, mo whakaatamai. Whakatawange te tau whakaawa ho tau ngahi loto, mo tau ngahi atamai, pe tuku ke maama mo whakamonu mai meilangi, i he tauni, pe whai o lau i kuonga. Ke tuuloa, mo tupulaki ai pe, ai whanua, mo pule anga o tupou mo hou eiki. I huafa maoni oni o sisu kalaisi. Amen. Ko ana ping whanua, pe mo e popo ak whalau maari ono tolu, ko e Palestania o e whine ofa, me steiki nukalofa noate. Ko kore ke u whamalu at pe he tala ofa kakato, ko ofa ke nandaik palemia, ka tā mo motu ani whahokatu ai whahoha ani. Ko whamalo at ke kau hiwa, malo pito hiwa maarie, mo whalau maarie e honi. Ek palemia, kau mai ho ek minista, nā tau kai moinu, i he ngahi hiwa whalau maarie, i he korisiko sia tau tai aneafi. Ko e honi enu mou mea mai, ke he kau hiwa whalau maarie ne taha, pia mo maarie, i he apiako maalunga ko ria hona. Mou whe mea ki peo mou ngai whatongia, kau mou toi whe mea pe ka ngai hiwa maarie, te mau toi tali le pek mou tolu ki tonga tapuono. Te utuku pe ai pou whalau maarie ke kau Palestini, kau mai tanta eiki fitunga fulfa elia eldai no ke kupu, kai tuku mua e whainga maarie koe ni, ke o atu hangai whamatala ke tuunga, o ku ia e COVID tahiwa i he lolotonga ni. E nea umai ki he aho ni, e maki COVID tahiwa. Pea me ai, pe se te ua, pe koe ua, poine 5 miliona, ko malolo. I sanuari o e tau ko osi, ua awhi ua noa, na e talaki ai e he kautaha mo uia mamani, pe koe ta WHO, e kamata ke mowhere e maha ki whakaauha, o e COVID tahiwa i mamani. Pea ko hiko no whatu ta makina, e kamata i pe hono ta ofi, e he pure anga, ai ngahi waka meili i whe pueri pe o tau ko osi. Na e hoko ato i pe ki maasi hono ta ofi, ai ngahi whe whalau ak wakapuna, ko whainga ke ta ofi oua na umai ai vailasini ki tongani.
Pea whakahoko ai pe hono whakaha ai tuunga whatu tamak whafonua. Pea koe National State of Emergency. O tau whanonga mai ake ai beia o au mai ki he ahoni. Nā i kai ko hatu tūni whaingofua eni ki e pule anga. Ke whakahoko. Ka hui he kuesia, pena kulotonga uesia i e whanua whakaekonomika mo whakasosiale. Nā e tuku waka i muri, ai kau ngau e whakapule anga tokolahi. Ai kau whalau ko e nau ewe ewa be, ka e whoki mai, nā nau kau mo ki nau tolu i e tuku waka. Ai tuku waka i muri ai kau wako, ai kau ngau e tolu foi a kau, ai kau akapulu, ai kakai ne whalau whawhaitoo. Mo tau kakai, na e whalau at bea ki muri he ngahi uhinga keheke. Na e uesia ai ako. Na e maa vahe ai ngahi family he taim loloa. Na e tuku waka ai kau toule ke leka, o au ki he whanau iki. Uesia ai mo i whakasino, mo i whakatamai, ai tokolahi. Pea uesia mo i ngahi mauanga mo ui ai ngahi family. Hei kai ke lawa ke whakalau e ngahi palopalema kehe kotoa be, ko tau whaua mai, me tau ene e taha kakato, o tau au mai ai ki hea honi. Isi lai e tau ko sina e kamatai hono whetukutuku mai, ho tau kainga na e tuku waka, pea ko au ene he me toko wafe, ko lava o whoki mai. Koe whei lau lahi. Koe whei lau lahi, whawhoi tui, mo whakalok fua ke he whanua. Ko tau fuesia ko uhi, ko e tau whaunga, ko e tau whainga, he ngahi whaunga ke taofi, ai au mai, o e COVID tahi waki tongani. Kai whakawhetai he kumoni, ai vēs honoua e himi whātaha, nā tau sāme aki, i he ku ngahi whainga taa, o ku ke ofi mai, ke whakahau whiau, me he nima o e whili, te u whakamalo ai. I he ngahi whanua e whitu i mamani u kei hao me he COVID tahi wā, i he ahoni, ko e ni mai i he Pasifiki o kauai a tongani. Mo mea i be e kamata ke mawhola mai mo e whaahinga kehe o e mahaki whakaauha COVID tahiwa, o kui koe variant, pia me Britania, Afrika Tonga, pia mo Brazil. Pia koe tokanga i he taimini, he ku mawhola waweange ai whaahinga whaou ko ia i he COVID tahiwa uluaki. Pia koa o mai ki Nusila, mo Brisbane, Australia, ai o tau whetukutuku mai me ai ho tau kakai. Pea koe uhinga ia, ai kolontini aho e wataha, kamata ke tau ngau e aki he taimini, kai oua ke matafi atu ai mawhola, ai whaahinga whaou koe ni o e COVID tahiwa. Lolotonga ia, pe hange koe ko mou mea i, ko au mai ki ho tau ngahi whanua kau ngā pi e COVID tahiwa. Kau ai aha moa mo fisi, koe ongo whanua a ofi taha mai ia ki tonga ni. Whataha mo iau kei whakata pe whoki ai ngahi waka uta koloa. Ke tau mai koe uhi, koe mauanga mo ui ai kakai o e whanua. Pea ku kei hoko atu pe hono whetukutuku mai ho tau kainga u tuku waka i muri. I ngahi uhinga koe ni, o mahu inga pe ke whatau ngai, o ku ikai whaingataa, ke au mai ai COVID tahiwa, ki tongani o whau mai i ea pe ko tahi. He kua o mai ki ho tau matawhare, pia o tau kei tū lawea ngō fuape. O whai ai teu ki ai, pia o mateu pe ai pure anga. Ai pot ngai mo ui, whataha mo ngahi, pot ngau e whai kau aki ki ha aho pehe. Pia koe whakawheta ia o e haoni, koe kau whataha ai whanua, he tū ulutui, lotu mo e au kai, ke kei hoko atu hono malu ki tau tolu he o tua mafi. Pea ka kohono whina ngalo ke au mai ai COVID i tahiwa. Ke whai toko nia, mo whakatonua, ai ngahi whenga kotoa be o ku whai. Pea ke kei hoko lelea to hono hao whaki mo ui, aho tau kakai. Koe ngongo lelei o e ngahi ahoni, kono pawake mai, ai ngahi whai toko ke COVID tahiwa. Pea kei whai ai a lelea ki hono taimi au mai, pea mo e whaunga, ke whakahoko aki ki ho tau kakai. Koe ahoni, o ku tau lau be ho tau monu ia. Pea mo i whakawhetai he alo ofa dua mafi. Whakafou mai he ngai whaunga ke ho tau malui. Pea umone ai puna ke tau kei mo ui mo whe mamadaki. Whakawhetai ho tau malui he tamai whakalangi. Oua e tuku e tau kau katoa he lotu mo e au kai maha tau whanua.
He neo ngahi tau kei me ngahi talenit ke ko whakakolo aki. E tau whanau ngau e he pule anga. Pea neo ngari mateu teu e pule anga ke hono malu i ho tau whonua. Pea ki haa umai ai COVID tahiwa. O tau fie mau vivili, ai poto, mo e mama, mo iwi whakaotua ke whai aki e tau whanua. Ia ai tau lelei, pea ia te tau maluai. Tūmua ke whakao sea ke whahoa ne whakalotlahi, ai pēteli ake he sāme hiwa taha. Ko ia ku nofo i he toi anga o Elioni, o ku mohe, i he malu sātai. Ko ku lau eni kia sihowa. Ko hoku hūwhanga ia, mo hoku taitau anga. Ko hoku otua whalalaanga. Ta koe here e turi manu tene whakahauwhi koe me ai, pia me he māki whakaauha o ku uakai mai. Tene ufi koe, aki hono fulfulu, pia teke toi i hono lalo kapakau. Amen. Eki paremia, ko tau wau mai ki he whausinga e tau programa o aho. E mau e tau hiwa tuku e himi ua fitu, wholofola mai a sisu. O whamorimore pe te tau hiwa ko toa ai, o ku mau pe he tatau, e ngai asenita ku mu mau. Ko e whamapopo mo e lotu tuku, o e vete au kai whawhanua ma atonga, e whahoko ia e ota inoke whatukupu. Ko e whitungo fulu wha eria. E hiwa e kuaia, o tua mo tonga, pa te tau. Eki paremia o tonga, whaiwhikau, toke tāpo hiwa tōne toa, ke ne whakakato, a hono whakoloa, o e aho, a ki hane mea whamalo. Pea kahiria, e whahokorewa e whasi whawhonua. Eki paremia, tūmua ke u whawhunga atu e kau takilotu ko toa e whonuani. E whamalo ke whitu una, pe moe pure anga, i he tau kau whata, i he lotu, pe moe aukai, ke malui ho tau whonuani. Ofa ke nofo ia mao e pē, a hono lau maaria ia te tau tolu, tua ofa e ki atu. Ko e whakatau ke ia ke he toi ngau e Polokalama, Palestini whiwhita i la tauwha. Whai hiwa, wali ami whanua, mo e kau hiwa. Fola mai asiso, que mo
O whatulo atu. Mamalu. Pea mai a apa. O whataangan. Ki mua pea o whai ki whamapopo nou pe. I a honi o whai ata ki whamalo tu a koeni. Ange pe koia ne whahoko he sekretai lahi. A sia ne fiafi. A koe pure ako e korisi. Toi tapu sea tōtai. Ek pare mia. Ka mā. Ek no pere nuku. Tui la kepa. Pea me hou ik mi staa e whanua. O mua whea mai. E ki a piako koe. Pea me kainga loto o si asi. Koe pare mia whamui taha ko mea mai ki he kerekereni. Nai hoko ia e wafe mawha. I taim nei ke i pare mia i a tamatui o e aho ni. Kana e la waka i a hoko ea. I wafe taha ua nei haerea i he tamatui na makuini na naspau tuaho a e taki a piako koe ni. I a wau tāna tuunga ai whanau. Ka tau ene hiwa mi ai. Uge mea mai ai bia moe. Hou iki. No pere ka mai. Hou iki minista. Pea koe koloe kak mautol. Ko whamaro lahi e ek minista. Ta fei tau lalo ke whai atu ha. Whamatala ripoti pe mohalea whaafofa. Tapang pe mohono tuunga koe ek minsta eki. Ka koe whaafofonga ia ho mau wahenga. Ek pale mia uhange mau sio ke ho mau whaafofonga ko mau piso pepe. Piso pepe me kolomotu a whai mai ki utulau, aluai ki home, hawa ili ahona. E tangata whafonga ofa. Pea monga aue. Mateaki. O au pē ki e kautou reka. Pea mai tō tupu ho mau whonuani. Mo mau wāhenga. E te o whai no. Ko te whamalo atu ho mau mea mai aho ni. Ke a whea mai ai o sekretari pure ek pare mia. Na e tupu hake pē whitu koni pe a koheni. Ko tangu tu fetu fotu pe me se atu hiva pe hiva. Ko lo hiva ma uloto pe. Fai yang pe a fea mai. Ka ki ulave ka lavo ko hoa ek minsta. Ka ko fa fe mo me mai pe ki hen. O wenga longo fuan ne ko be mo itu a mo me mai pe.
Nga pe ki whakalau noa. Ka kuhulu pihe mahu. Fia hi ahoni. Ko whakamapopo whakaosi ki he tau mono ki he tau vete au kai ahoni. O hoko ia i he tohi a semisi wahe ua, vesi ua, pe mai ua no. O ku ke mamafa ki he ngā aue o tui i ene ngahi ngā aue. Pena e whakahau hawa ai tui e ngahi ngā aue. He o kuhange o ku mate ai sino tai iai ai lau maarie. Pea ku pehe ai tui tai iai ai ngā aue. O mate fokia. Whamalo lahi atu i o moutaki i whanua. Ke whamalo hia e tau tui, mo e tau lotu, mo e tau ngāwe. O mo ui ai lotu mo e tui i ngāwe. Koe whi lau, mo e au kai, koe ngāwe ia. Koe ngahi ngafa, mo e ngahi ngā aue. O mou talaki he whonuani, i ono langa i whonuani. I e ako, i e ekonomika, i e mo ui sosai sosiare. Pema ngai mo ui lelei, koe uhi ke tau hoko atu, e tau hao. O whakatauangi mo e tala monu atu. E hoko atu e tau ngā ue. Toi lele iangi. Neonga e tau ngahi tō nou kotoa pe. Ka u awhio i he tamai he wani. Pea kune o whai ki tau tōlu. I he tau whai whinga. I he tapa kotoa pe o mahamani. He kuhange ko e ne wholofola. Kumi pea e ilo ia. Tuki pea e tō. Kore pe fuaki. Tala monu atu ka teki mou tolu koto ape. I e whainga maari e koe ni, te whakahoko atu ai e tau lotu tuku, pai mai lotu, vete e tau aukai. Koe mauta mai, o kawhia i he wani. O puno ho maulu ke kere, kau hanga ki ho mauloto, ki he awhio. Pea mai whakawhitai, i e koloa kotoa pē, o ke whoki mai, i e mo ui, mo e whiohi, mo e merino, pea mo e mea kotoa pē, i e mea kai, mo e no whaanga, ki o mau kakai. O mau whamalo atu i e huhui, nai whai e o alo. Ke whakamore ia e mau ngai anghala, o ka mau kua whakatomara. O mau whakawhitai, ko uhi ko alo o wha. Neongo ai hulu mo e lahi e mau ngai whihalaki. Ka kuki kei tataki agi mau tolu i e ngai mea kotoa pe e mau whai e ah kotoa pe. Ko ngai kawe inga mahu inga, ko whoto utu e pare mia, e kau minista, e kabineti. Ke whai me iai e ngahi lotu i e taimi kotoa pe o mahina. Ko uhi ke tāpui kina ho mau hau o e tamatui. King tupo wono. Kai umaa e kuini, nana spau tuku aho. Pea pehe foki ke pilini skalau ni, pa mai whare o hamo e hofo. O mai whata toko ni, o e pare mia, pa mai kabineti, kai umaa e kautaki ngā ue kotoa pe, e ngai potu ngā ue ke. Mo tataki a ki nau tolu, i ngai ngā ue, nau fuesia i a kotoa pe. Hono mamahi, hono ngahi fia. Ke nau kei malawa, o whakahoko lelei, ai whatongia mamafa, kotoa pe o aonga ki o kakai. O mau whamalo atu ko uhiko e mau whanau, o nau tupo i e mau ngai api. Mau kore ke no fo i e ho lau maari e ki nau to, mau ai pe.
Tāpo kina ki nau tolu ke nau ilo ilo mo poto. I ngahi tauere ai whili. Ko uhi ke ua na nau hea i me ngahi hala totonu. Ka nau tokanga ke ngahi ako. Pe mo ngahi le soni o una wako ai i ako tope. Te ria ho nau kahau. Tāpo kina foki o mau kakai. O tukau sia i muri. Mo topore anga i ngai whitu ke ke. O ta tāri kia whainga maari e ke nau foki mai ai. Kau e awhina ia te nau tolu ke nau mau hanonga. Tau te whito ka nau tolu ko more o nau ngahi ofanga. Pe mahani ihi me o nau ngai family ofi. Whaka te nau tolu hanonga pe mahi maari e ngai taim whainga taa koe ni. Toko nia mo e ki nau tolu e hi ke nau ui talango fua ke ngai lao o ngai whanua o nau iai. Kai umaa ngai whakaino hino ai potu ngai mo ui. Ko ihi ke nau whai e. Pera hoko sia ha taimi o mau wheloa ki ai o kwhai e he fia fia. O mau tau tapat ke a fia nā. Ko ihi ko ngai whainga tā ia mau kakai i he whanuani pe mo topure anga whoki. Ala mai mo a tokonia mau tolu he ngai ngāu e kotoa pē. O mau e mau mo ui. Ngai ngāu e kotoa pē ku mau whai e tokoni ai ki a kakai ke. Mo tokoni ai ko mau kāinga. Tāpa kina mawahe e mau kau ngāu e. I potu ngai mo ui. Ko uhi ko ngāu e whai velenga u nau whai. Ke no puke puke o mau malu. Ke uana iai hangahi whainga tamaki. I ka hau. E hoko ai ke mau whainga tā i ai o lahianga. E o a whio mau kore whamore more atu. Ko e uhi ko mau ngai whihala ki. Vete mo e mau au kai e ahoni ke aonga ia ke whakai via ai ki mau tolu whakalau maari e. Mau whakatua sino. O hange e koi a mau vete e mamani e mominiti koe ni. O mau whamalo atu i a whanua malu mo whakawha mau tupu ai. Puke puke mo ki mau tolu hange ko ia na e whaki he ula ki wha. Ke hoko mau pē ai awhiona ko mau malu anga. I e mo uini pa i e mo ui ka hoko mai. Ko e mau tau tapa ia ki awhiona. I e loto mau lalo o whakatō ki lalo. I huafa o alo ka ko mau wha mo ui o whakalaloa. Ko Sisu Klaisi. Amen.
koe o tua matonga me he kwaea a kahoua. E pale mia o tonga. Whatro at peka. Kore ke u whamarmaro at pe i talawhatapu kato. Nenga mata aki e tau konotu make koe ni e vete e tau aukai whakawhonua. Whakahoko koe i hoa tāni. Kia tā ke motuani ke watoha whamalo loto honga ia mooni. Ia lawa ke tau ikunai ai fuu ngawe mamafa koeni ko tau toki lawa ia hon. Whamafa na bit whangalau maari ngai hiwa. Ma ngai lot ko tope ko tau whanongoa. Tau mea ni e fiaf i sia tau tai apo nā fualu. Pa koeni ko tau wak mai ki hoa tāni. O ku tau i e korisikori ahona. O ku tau pongoi e tau whiawhia. Mo neke neka o tau ngahi loto. Pe tau ngoi o tau toe maui fo o. Te mau ma mahalo i fo o. Ki tau toe whanonga to aki. Ia toe fwoi mahina e taha. Ka hoko mai. Wale whamalo i siasu sisu kaisi. Kau maa ni o ni ngai aho ki muni. Ki e erota kup. Pe fo ki e siasu e siranda o taina tonga. I he kamata i mai e lo. Aia, na tau tuku whakahoko eni i whee pueri, neongo ku tau me mi osia whee pueri. Ne kai fo ke lava ke tau kamata i sa anuarina i pe whakaukau, whe unga pe ngā hiu ke lotu ha amo ko ia o i whonua na whai ko ia e ngai sesi. Au behe whakamalo ke kotoa kautaki lotu, me ngai sesi kotoa pe i tongani, me behe ke kotoa ngahi kai ngā lotu. Koe tau lotu, me tau au kai whakawhanua, ka hoko mai, o kuia e whakaamu. Ki tau hoko atu ki he wahenga whakahake i tonga tapuni. E mahina koia ko maasi, wanoa ua taha. Pea ko e wahenga nuku alofa, lewa, i tonga tapu, e mahina koia ko e peleri, wanoa ua taha. O tau whakatauangi pe, e tau whakawhi mai a e kātinare, mo sias katolika loma, ki nau whakahoko e tau wamau au kai, i mahina koia ko maasi, wanoa ua taha. Pe koe Palestini koia siasi awhitu, pe whikau whanuel mataere, i mahina koia ko maasi, wanoa ua taha. Pe mahina koia ko epeleri, wanoa ua taha, o ku whakawhi atu heni, ai Palestini, whai whakau se misi whonua, mo siasi tonga tawa taina. E nau whakahoko e tau whakamau au kai, pea koe vete e tau au kai, whakawhi atu heni, ai Palestini, whai whakau, tau ke tā tui blot kātoanga, mo siasi o tonga, tonga hau eiki. Ke nau whakahoko e tau vete e tau au kai, e mahina ko e pereri. Pe ko atu ai pea e whakawhi, mo e kore ke kotoa e ka kai e whonua, tau ai pea i tongani po toa bureanga. Ke mō kau mai, pe ke tau tū whakataha ai pureanga, me ngai sias kotoa pea
I lotu, me au kai, i mahina kotoa pē. Ukai ke pūri he motuani, kautak lotu. Ai lahi, oi whatongia keke. Oi ngai sia si. Mai kai ngalotu, ke whakahoko. Ka koe whakaamu, ke tau kei kumi taimi pē, ke tau kei maua taimi, ke tau toi waofia ngai. Pe aua na tau whiungo fua, pe te tau fwoi wawe, he whaalotu. O ange koe loto e whililahi. Ka tau tū he motua hala. Tau tū e hala, pe motua hala. Whai mau pē, tau no tū. Me tau au kau whakafonua. Maina kotoa pē. O ana tau vai vai. O tau anga pē. Te tau kei pē ki nima. O tū whata. Ka tau pē ke tau kei piki nima. Mo tū whata. I hono malu i tau whānau. Pea toi malu i mo tau ngai whāmiri. Me pē whoke. I malu i atu pō mo na whanua. Me pē whoke mo tau pureangani. I ngai pōre kehe. Au whetau laki. Me ngai whotoa kotoa pē. I mamani. Au tau whawheta. Tau ki hao pia tong, iyo. A tonga monu ia. Ko ene kei o tua ake a sihova. U whamalo atu. Pea moe ofalahi atu. Te mo tono ko toa pē i tongani. Pe pē whoki. Ko tau sikainga ko toa pē. O unau i mulina. Tua whatu. Koe kakatoia ai o wau mo e polo kalama whakakoloa e aho koe vete o e aukai whakawhanua a tonga me he tangata eiki palemia mo e pureanga tonga mo e kāinga loto e siasi o siso kalaisi o e kauma oni ngai aho ki muini e ape ko lia hona ai a o ko iai ai whakakoloa lahi pea whakamapolanga tono atu ke tau inasi mo tau kāinga tonga o i kāinga tape i he o tōtongani kai malawa fōki ki au tā ki atu ki ho tau kāinga tonga i he o tō molina ai ngai whakamatala kua tuku mai me ik minister o e Port Ngau e Meidek ai a o ko malawa
ke hai I mamani ko e toko te au hongo fulu mātolu miliona ko mao e he COVID taha hiwa ka koe mole ai moui aia oku ihe toko ua poini 5 miliona. Mai no pe foki I ihe mafulu whakaelia e ota I no ke fotokupu mo e hau eiki minista o e kabineti hau eiki no pele a ene a fio o maa a eskeritari pule mo eskeritari ki e kabineti ko e Palestini misiona tonga mo e kau Palestini steiki ai au glava ke nau whakahoko ai o wau mo tataki au ni pe amanaki foki ke whakahoko ai o wau o e tā aia o ko mahino pe foki I e taimini ke whakahoko me he kau hiwa o tataki e Viliami Fonua pe a tāpi ano ko se misi mafi ai hiwa ka ko ke ma opo pe o ke no fo I anga no fo anga me he kainga lotu pe moe kau ahi o maafo ki ai kau whakahoko whatongia me he pureanga o tonga. Kai amanaki foki ke whakahoko ai tā ke whaka inasi pia moha I historia o e whanonga. Hange koia ne whakamatala ki ai whitunga fulu whakaelia ai whanonga e kini pia koe whakakoloa lahi I historia o e api ko lia hona ki he whanonga ai apini e ki he palemia I he aho ko ia ko e tamatu ia o e lolotonga ai nea fio ai tama ko tupo wono ko he taimi na ke I he e ki palemia o tonga taim tatau pe ko ha elea e hau e whanua I he wanoa tahawa ai apini whataha pe pia moe tahine kuini o e taloni ko e na awhiwhio na e whakakoloa ai o wau e tānak tuunga ai ako anga ka ihe ta wanoa ua taha ko e fuu whakakoloa lahi ai e palemia o tonga hau e ki kabineti ka e o maafoki ai ongo hau e ki no pele a ene a fio pe a koe e minista pe fokia o e ngahi pot ngā oe ai puleanga. Whakakoloa foki o e aho pe a oko fia ai ka inga lotuni pe a to ai pe a mohono ngahi tatau ke whakamanatu e historia maongo onga e whanonga koia ai siasi pe a moe ne whelawe I pe a moe puleanga moe whale o tupo. Ko e whakataanga whakalau maalie pe a whakatauange pe na e au tākilele I atu. Tari fia haunga ke nau tolu ho tau kainga me tu o puleanga toko lahi au pito aia na tau kau whakata whakafou I e pesi Facebook o tonga broadcasting. Pe kai ke ngā tai ai mahino ai ke whetawhia ke oi ofa pia moe wakai ki e kainga lotu o e siasi pia neongo ai vai tu ua e COVID tahiwa pia moe ngahi whatongia ke o whakahoko I e otu muri ai pawhetai o ku whai ai whelongoa ki fia I he aho koeni pia māta tonu tatau pe I e kauhiwa kai o maafo ki ai kainga lotu. Ko e kakatoia o e tau polo kalama whamawholhanga tonu atu me televisione tonga kai o maafo ki he leti o tohonga uruaki mo e FMA hiwa noa pea o maafo ki he live stream I e pesi Facebook o e tonga broadcasting ko e eiki palemia o tonga ko ne me ato me he whakataha angani wheloa ki fia mo sione tafuna hanga kehe kai o maafo ki ai ni o e kainga lotu o e siasi
lava kakato ai o wau whakakoloani Palestini sio siwa lātu aia o ko kau whakata i e ahoni aho whakakoloa ka teknau tolu ai kau Palestine steiki pea mo e ka inga lotu ko e fitunga fulu whaka elia e o taha ino ke foto kupu pea mo eiki pale mia o tonga kai pefo ki skeltali pule mo e skeltali ki e kapneti hau eki minister hau e kapneti pea o maa foki ai kau whakahoko whatongia me he pule anga o tonga kakato ai whakahoko whatongia mo e whakamalo tohonga ia i e tukutaimi lawa ke tau kau whakataha me a leo popo oi pe foki ke kau whakahoko whatongia me televisione mo le te o tonga ai ako masiva mo tukua fo te umohenga pe foki ke a Sharon Elone ko priami po uri pe a pe foki ki he whakahoko whatongiani one si saluni ko au rakmata moala malo apita homo mea mai ka mo mea